Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is mga tumig Naga, bago pa naman among exam. and then Achievement test. Napay ugma oy. Napaday ugma pero maglipay-lipay daron kay ugma. GG na prikal, tara. Hi guys, so vlog takeover. Padong nami sa South Bus Terminal. Naglakaw mi dire kay wa mi plate. Boy, pamlit is your 1K. Hi, guys. Mokong mi sa bus. Sound Jud? Nakita sila lang Sound Jud? Mojud, hi. Hi. Hi, Gab. Atak mo, oy. Ganaan to mong paila-ila sa mga kauban, but then mo. Kunya na lang kay, it's very dangerous. Bye, mas natchan niya mi. My pang. Guys, Vienna San. Kana mi sa South Bus Terminal. Doon namin South Bus Yes. Terminal. Mas natchan ta dira dakita ka nagkas. Ay, so taon. Nakasuyop. Di mahimutang. Luyo sa simundo. Ito siya mag-atang. Murag Batman. Kaya di magitan. Doon ni mo di ka makasagang. Hold up ni May. Ay, kliyok sa gamay. Muray sa nakakanta. Mojud, inspired by Vien. Nadito sa kuan. Nadia sa kuan. Yung gamay. Guys, balik ko yung video. J-Ride? Oh. Bien. So, nibalhin may ba na aircon kay 50 ra o katong sila aircon is 20. So, pila ra ang diferensya sa kaysa magantos may kainit. Pare na lang yung sa tag 50 with aircon. Naga o lakwon pa na to. Bien. Bien. Luwa na na, Lakwon play! pa na to ang kuan. Luwa na na! Katong bridge. Luwa Bridge. na na! Boardwalk. Lakwon pa na mga boardwalk. Pila ka minutes? Oo. Pila ka minutes? Minutes or minute? Dol ra. Hey guys, and wala sa kabien. Ha? Sure ay. And Charan Chang. Welcome to Singapore. Pa-music ka.
Kung ang speaker ka na sa akong bag. Yeah. Mag-relax sa mi diri kay gikan pa mi sa Utang inang exams o utang ina exam na to. Uy, dapat censored. Ay, No to one. na breakal na sa dugma. Matay na dyan sa wow, wasa na Thanks to Janelle. Abudbud. Abudbud, yes, thank you so much to answers. M-Tech, wa ako ng sir. Hey guys, Please subscribe my YouTube channel, Pian's Vlog. Yeah, Joke, then. ako pag-discount, oh my God. I'm Ah. shying. I'm shying. I'm shying. view dres look like Singapore, Looks like pero Singapore. kuwang lang og nalagay tayo Magon yung tika. Ferris wheel. Ano? So guys, ato mi ang food market magpalit og mga makaon. May gutom. Food court. Ang food court yeah. Market. Food court rather. Then Thank you. ato mi ana guys, ha? Looks like Siargao. Basta dagan siya nga ka ng Ganiya destination. sa- Looks like Singapore. First Singapore, then Iceland, Oo. Nya karon, then Siargao. Saan naabot ang... Hi, Miss Siargao. Yes. How are you? I'm fine, thank you. How about Do you feel any pressure right now? Actually, slight because yeah, tomorrow is we'll be taking ang pistina na yun. Christina ni. So guys, we're here sa food market sa Naga. Sana all na financer. Kumusta ang avocado? Masarap. Mabuho. So guys, Hi Steven. Hi. So this is your Sorry, na vlog. busy ko. Dili ako ang nag This is your vlog but I'm taking over it. Hello. Siya ang nag Wow. The banana is standing. Ala, ni love si ate na kay lain meaning ana no. wala. Guys. Una anak, wala. Guys. Look, the banana is standing. Oh my God. Hoy! Oh, di ba? Full length banana. Sige lang. Guys, sorry kayo ninyo guys. Kay ako nagpupot sa pandit. Basig pag Nag-take what? over sa vlogs near Wayland. Hi. Lagi. Wala ra. Safe ra na ko kasi ang mag-take over. You are the reason. Guys, watch out mo na ko guys. Maghimo na sa kong YouTube channel. Sige na, Bin. Di mo mukha. Say size natin. Extra lang. Ang ibis, 12 inches. Probinsya sa paborito naman ito. Wow. Nga pizza. Sana all. Dama siya mahalaw lang. Abin you big. Wow, nice rin. Ikaw wala. Ano na lang. Para duha ko kalito. Here, 20. 100 na lang na. Mujud go. Pakana ko ninyo ah. Pakana ko ninyo. Naga City. Wow. Ay, sorry pa ka. You just hold me near. You can take me Ibingan ako anywhere. sa You're making me feel like I'm loved by somebody. Pinana ko muli. I can deal with the bad nights. Or di gagamit sa akong power bank. Story sa ta.
So, hi guys, thank you so much Aventinos for this pizza. Charby sa Beach and Beach. Isa ka bayad. Dini sponsor ha. Bayan siya sponsored. Bayad ni. Kuya, mahuli rami. Mahuli rami kuya ilang kasuko kaya. So, So guys, 1, 2, 3. hi guys. So that's all for our today. vlog. So, thank you for watching and we hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe and click the bell and comment down below. Like this vid. Yan, kay free kiss from Gab, char. Hi Gab. Leah. Sa mga bayot, 50% off. I-add niyo sa Facebook. Add niyo sa Facebook, it's Gabriel Kabatuan. On Twitter, at Gabriel6066, am I right? 69, Pwede mo 69. Kay favorite position, 69. Makapihim mo Grabe. niya, makapihim. Maka-PM ra mo niya guys if ganahan mo reservation from Gabriel Kabatuan. Ganyan na siya si Pamela Star. Bye! Bye.